laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi alladi fataha baba at-tawba wal inab ahmaduhu wa ashkuruhu yaghfiru adh-dhunuba jami'a ya'fu wa yasfah wa yatajawaz wa yaghfir yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-ghafurur rahim yafrahu bit-tawbati 'abdihi وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وراقبوه وامتثلوا أمره ولا تأسوا. عباد الله، إن الوقوع في الخطأ والزلل من طبيعة البشر لا يكاد يسلم منه أحد. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وإذا ما وقع مسلم في الخطأ والذنب ثم رجع إلى الله فإنما استتعب ربا رحيما برا رؤوفا يقبل التوبة التائبين ويعفو عنهم، ربا يتجاوز عن المقصرين، ربا نادى عباده بالاسم الإيمان وأمرهم بالتوبة إليه بعد وقوعهم في الخطأ، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن يتي الله سبحانه وتعالى on uditanɗo neɗɗanke dambugal wiyetengal dambugal tububuye ɓawnde seeditande mo wondema reweteɗo wala si wona kanko, yananden ɗum ɗon fellitanɗen ɗum ɗon seeditanɗen mo ɗum ɗon ɓawnde malayka ɓen seeditanimo ɗum, jomiraɓe gande ɓen seeditanimo ɗum ɗon. wondema reweteɗo wala si wona kanko allahu subhanahu wa taala. o tagiri neɗɗanke fi hikma rewgol mo, o waɗi ko neɗɗanke kadi ko neɗɗanke no tagira noon no jeeya e makko yannugol e ɓalje. neɗɗanke on faljay, neɗɗanke on yedday, neɗɗanke on waɗay ko yamira ka o accitay ko yamira. allahu subhanahu wa taala e hikma makko yurmende makko o uditani neɗɗanke on dambugal tububuye. o waɗani neɗɗanke on dambugal ngal o rewirta o tuuba o ƴaɓanamo tububuye makko. en seeditike wondema no wirɗen no reweteɗo wala si wona kanko. en yettimo e jarnimo allahu subhanahu wa taala. on neɗɗo an allahu subhanahu wa taala mo nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wi en himo fonta juuɗe makko e nder ñallal ngal fi jaɓangol tububuye ɓe bonnuɓe jemma. o fonta jungo makko ngon e nder jemma fi jaɓangol tububuye ɓe bonnuɓe ñalorma. en juuli en du'anike nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam. o neliraɗo gonga, yottiniri gonga, o timminiri gonga, o seeditana wondema o yottiniri gonga. ala e hunde ko tawata nafa e neɗɗanke sina nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓangini. ala e hunde ko tawata lorra e neɗɗanke sina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rentini neɗɗanke on e hoore muɗum. musidɓe julɓe tedduɓe hulen allahu subhanahu wa taala, reenoɗen e hooreji meɗen, renanoɗen hoore meɗen, reenoɗen e shariaji allahu subhanahu wa taala. etoɗen hara en yeddalimo, wakkiloɗen hara en yeddalimo. si en ari yeddugol mo kadi nde tawata enen koye lowɓe hijjaccinen dogen tubuɗe en kadi ruttoɗen e makko allahu subhanahu wa taala. e wi'i neɗɗanke on hino taga no e makko ko wiyete faljugol. wonde noon faljugol neɗɗanke on no iwiranamo cende buy, wonde iwiranaymo ka o sikki ɗon ko moƴƴere o falja hara o fandaki bonnugol, wonde kadi iwanaymo ka o andi ɗon ko bone kono o yana e muɗum o bona sabu majjere makko mawngo allah subhanahu wa taala fendo ka woni wadde ɗen bonere ɗon ne. edan neɗɗanke on no wirɗen noon ko yeddowo, ko hewɗo palje, allahu subhanahu wa taala ko yurmeteɗo, ko hewɗo yurmende. o uditani en dambugal wiyetengal tububuye. o yamiri en kadi en tuubu. o waɗi kadi tuubu wiye ko dewal welaygal mo. idan ko labudda o addora sabu ko tawata waɗete si tububuye on waɗe. ko ɗum waɗi adama alayhi salam nde allahu subhanahu wa taala tagunomo, o tagirimo juuɗe makko ɗen, o teddinimo, waɗimo ka aljannaji, o taganimo kadi sonnajo makko on, o waddi ɓe ka aljanna.
e hikma allahu subhanahu wa ta'ala o tagi isa e iblisa ko yedduɗo allah o yeddi allah sujjangol adam sujjugol noon sujjude salminangu na sujjude rewugol na sujjudu ibada na sajatu ibada waɗanimo ko teddingol mo e salmingol mo e yamirole allah subhanahu wa ta'ala nde adam waɗanano ɗum ɗon malaika ɓen waɗani ɗum ɗon adam iblisa sali o mawnintini o bewi o reddi allah subhanahu wa ta'ala o raɗimo yurmende makko nden o ƴettani allahu subhanahu wa ta'ala aadi o wi allah an mi torikema ya newnanan hanyande darngal ngal dari ya accanalan feere anden min mi ƴetti aadi mi faljinayi ɓiɓɓe oɗo ɓen e oɗo si wona ɓen jiyaɓe ma suɓaɓe laɓɓinaɓe ɓe tawata ɓen ɗon haysi ɓe tawi ari bonnoygol ma ɓe tuubay ɓe rutto e maɗa allah subhanahu wa ta'ala newnanimo andarahu llah ila yawmi yubatun iblisa ari o daari o tawi adam ko wonugol ka aljanna o faala si o ari o wi o waɗay adama yedda allah haray na e hoore ko adama faala kon o rewirani adam o wawata wadde adama yedda allah si o ari o wi he ko ayo adam yeddu allah subhanahu wa ta'ala himo andi adama daaray o wiya allah waɗanila ɗe nemaji ɗo allah suɓilan o tagirilan juuɗe makko ɗen o waɗanilan ko waɗi kon o yamiri malaika ɓen sujjangollan o waɗilan ka aljanna o tagi sonnaju an on e an o waɗanimen kadi komin faala wo ka aljanna o wiya men yaw kamen faala men ñama komin faala si men yeddimo haray men jeyama e dulluɓe e bewɓe o tawi ɓe wawata yeddugol allah e ɗinemaji ɗo fof on sayi o wiɓe hal adullukum ala shajarati lhuldi wa mulkin la yabla o andi adama ko luttugol ka aljanna e nema aljanna on adama faala o rewani ɗon adama ko ɗum waɗi goɗɗo no yedda allah haray ko dewal o faala o yeddira allah waɗugol ko wiyete bida itan na yeddugol allah sikken ko yarowo beere on tun ma fiimowo cigarette on tun ma ƴettowo drogue on tun ma waɗowo zina on tun la goɗɗo no yedda allahu subhanahu wa ta'ala haray faandande makko ko waɗugol ko welata allah kono o rewira ka tawata na ɗon allah waɗiri ko weltinirte o yeddira allah ɗum ɗon itan ɓay adama ara tawi iblisa daari o tawi adama ko luttugol ka aljanna faala o wi hal adullukum ala shajarati lhuldi wa mulkin la yabla ene mi tindintama adama leggal ngal tawata ngal luttinayi on ka aljanna ɗo e laamu ngal tawata lannata adama wi hollan ɗum ɗo faala ɗum o wi ngal ɗa leggal itan inna iblisa alayhi la'natullah labil mirsadi lil insan himo habbi en kasera kalaawi ɗi weten ɗin fof ko ɗum waɗi o wi la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim la tajidu aktarahum shakirin allah min mi aranay ɓe ɓiɓɓe adama mi iwranay ɓe yeeso mi iwrana ɓe ɓaawo mi iwira kana ñaamo mi iwira ka ñaamo kono o wiyali mi iwiray dow jomiraɓe gande ɓe wi fiyon ɗum o wirali mi iwiray dow li anna allaha subhanahu wa ta'ala fawqa as-sama wa rahmatillah yanzil alayna wa tanzil alayna min as-sama o tiggaki dow o wiyali mi iwranay ɓe dow ɓayi mo andi allah subhanahu wa ta'ala no dow yurmende allah nden ko dow iwata tuubu buye on ko dow iwata fiji welaɗi allah ɗin fof ko dow iwata o andi o wata iwrande ɗon neɗɗanke ko ɗum karmo ko jogo wiyeteɗo Muhammad bin Shaqiq o wi shaitan labil mirsal ibn adam himo habbi ɓiɗɗo adama ka ceɗɗe ka kare furji bimbi kala bimbi o ara yeeso ma o wiya he ko an inna allaha ghafurur rahim e ko an allah ko yurmeteɗo ko yawɗo hewɗo yurmende ye waɗu ɗum ɗo na probléme e ɗum ɗo si ada an ɗum ɗo wonɗa mawninde anda woɓɓe goo no woodi ɓe waɗa yedda e allah ɓuri ɗum ɗo ɗum ko fusni o wi si o niɓɓi kadi o yitiranamo ñaamo kadi wo sabu on ɗum ka ñaamo allah no waɗi ɗon ɗe malaykaɓe winday ɓe moƴƴereji ɓanu adama ɓe malaykaɓe haray ɓe rerirde neɗɗanke on waɗugol ko moƴƴi o sakko ɗum ɗon o yitirana neɗɗanke on ɗon ɗen o wiya anda allah ko yurmeteɗo anda allah ko yurmeteɗo an iɗa si a wi a yeddata allah ma si a yeddiralini allah an ko on ɗum ƴettuɗa allah iɗa sikkude allah ko neɗɗanke wano ma na yurmeteɗo on tigi wiyaci maɗa ɗum ɗo kadi hino fan
wo kikiɗe o faalete nin sugol tum haray o anditi wonde mo malaika ɓen kanano no windude ko gollata kon ɓen ɗon kadi aray no rentinde mo angal gollugol ko boni kiita ɓe windanmo wo cheytan itiranamo ɗon kadi o wiya ko joni falɗa tuubude si a tuubi ɗi duuɓi ɗi marɗa ɗo si a yeddoyi Allah janngugoy ko a pay kun taw wo on tigi wiya yaw konti yeddugol Allah si ɓuri ɗon kadi o niisoya tum o yeƴƴito ɓaawo makko daarugol wondanoɓe makko go mayino o hula kanko kadi wo cheytan itiranamo ɓaawo kadi o wiyaɗa fikkude ko hande mayata itan cheytan no itirana neɗɗanke cenɗe ɗen fof wo ko no itirantamo dow fi honɗu yurmede Allah nden no dow ko ɗum waɗi Allah dambugal tuubu wiye on ko dow uɗitiringal o wi cheytan alanaɗo neɗɗanke o laawol ko ɗum waɗi iblis ɓay o janfika baba meɗen o yeddi allahu subhanahu wa taala tippinimo kaleedi e hikma allahu subhanahu wa taala o inni allah ko ɗum wi malaika ɓen inni jailum fil ardi khalifa min mi waɗay kaleedi lonto idan la budde ma ɗum ɗon waɗa Allah wi o waɗay kaleedi ko lonto kaleedi idan ko mawa ɗum ɗon waɗa hikma Allah on noon woni ko sabu ɗum ɗon adama arirta kaleedi adama ari kaleedi o tawi wondema yeddugol Allah no wondi e sonja no wondi e taƴanede yurmede no wondi e faaɗinanede harsike no wondi accidede hoore muɗum no wondi e sonjaji adunayankoji ɗi o felliti le wondema sanjaji laharayankoji ɗin no ɓuri ɗum o tori Allah kisayi Allah tuubinmo Allah longinimo konguɗi tuubugol o wi rabbana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin jomi amen si tawi a yaafaki men a yurmaki men a jaɓanami men tuubu wiya men on men laatoto e perduɓɓen fataba allahu aley Allah subhanahu wa taala jabani adama tuubu wiye makko e ɓengu makko iblisa gila ɗon kadi o ƴetti pilici makko ɗin ɗi o wawi ɗin hanka wonɗen ɗo ñande o ñande himo jokki ko ɗum waɗi jomiraɓe gande goo wi no jeeya e neɗɗo ɓurɗo jaasugol haqqille wo haysi ɓe wiyata himo feeti ɓayno gasa ko naɓortamo ko daɓɓoygol nen feere ɗon o sikki ko haqqille ɗon wiyatake ko feetuɗo ko wiyete ko ɓurɗo jaasude haqqille yahowo e karamo ko o wiya yaho daɓɓitanmo gaño makko Allah subhanahu wa taala wimo gaño makko on ko iblisa o yaha o ittoya jawdi kiya ɓe hollumo gaño makko o hollama gaño makko ara o ittali hay fuus ɓe wi on ɗon ko faaɗuɗo haqqille on ko faaɗuɗo haqqille sina ɗum iblis ko gaño banu adama gila ñande Allah teddini baba meɗen o waɗimo ɗum ko en ayɓe makko jomiraɓe gande goo wi wo kammo ngalɗi e banu adam baɓe taskaki wondema baba maɓɓe Allah tagirimo juuɗe makko ɗen Allah teddinimo naadimo ka aljanna okkorimo ko faala kon o wi ñaamu kala ka faala hayto tuma radat kala ka faala ɗan ñaamo yañi no ƴetton ko faala ɗon wala taqraba hadi shajarata fatakuna min alkhasirin Allah subhanahu wa taala rentini ɓe leggal gotal pet ɓe fijiri ngal leggal ɗon Allah tippini ɓe ka aduna ɗo daru nasabin wa ta'abin aduna sonja e ronkere e tampere angal heɓugol ko faala e ñande o ñande tawa ko nden ñande ɓurɗa faalede ko a heɓano kon hanki ma ko ɗen ɗon ñande ɓurɗa faalede ɓeydanede ko heɓunoɗa kon hanki ñande o ñande ko sonjago mo tawata haray sifa mum alano hanki o wi fi hon ɗum Allah tippini adama e hoore ndin leydi on sonjaɗon ɗen saabu bakkatu hum gootum o ɓaɗi leggal ngal Allah hadimo wo an yo ɓiɗɗo adama wonɗo ka leedi ka tawata Allah lettiri baba ma Allah tippini baba ma sabu ko yeddimo kon yeddande wootere an hiɗay ndi leedi hiɗa faala yawde ka baba ma itta ɗon addora ko tawata ɗon ɗen a wiyata ko ɗum ɗon mi faala a miijitata tun ko faalaɗa kon heɓa ɗum hiɗay ndin leedi ɗon a anda ko bakkatuji jelu wonɗa wadde nden ñallal ngal adama tippinama fi bakkatu goto hiɗen faala aljannaji Allah en anda ko bakkatuji jelu wonɗen wadde nden ñallal ngal ko ɗum jomirawo gande goo wi wala tandur ila sigari dambik walakin indur ila idami man ta'sih wota daru fandugol bakkatu ma on wigol ko fenande hunni
ko riba hunto ko sunni ma ko jamfa hunto ko sunni ma ɗum ɗo koko boni ka makiti hun ɗo ɗen hino wawi martirgol ni hay simi hollali moyo mi accu ɗum ɗo tum yeyiramo ni min kadi ko ni mi sodiri ma ɗum oye ko ni nani mi sodiri kono yaniran na min bonni yami suudu ɗum ɗo mi yeeya ko ɗum ɗo tum wota daaru fanɗugol bakkatu mo wonɗa wadde on daaru mawnugol on mo wonɗa yeddude ñande goo goɗɗo go armo tawi jomirawo gandol goo no wullude woɓɓe goo no wi ko Sufyanu Sawri woɓɓe goo no wi ko Awza'i mo wullude goɗɗo go ari tawi mo o wiwo kaarijo ko bakkatu wonɗa wullande ko on ɗum waɗɗa ko on ma wullinde wo ƴetti moolere jaarendi o wiyaɗ ni o wi wallahi bakkatu ɓuri jaasude ka an hewti o ndi jaarendi ɗo ko bakkatu ɓuri fanɗude ka an hewti ndi jaarendi ɗo wallahi na ɗum mi woni wullude ko daarugol nemaji ɗi Allah okkorilan ɗin e andugol ammi alaaw jarnude Allah no hanirano jarnirede ko ɗum wonlan wullinde ko landoyegol ka Allah fiiɗi nemaji mi ronka heɓugol ko mi wolana Allah ko ɗum wonlan wullinde na bakkatu wonlan wullinde wallahi haulai kanu rijalan qila an ba'dihim annahu law qila lahum gadan sa'a ma kana lahu ziyadatu min al-amal ala ma kana alayhi woɓɓe maɓɓe wiyanoma hakke manna ko ɓe wakkilino ka wakkilanagol Allah rewgol Allah hay si goɗɗo arino tawi ɓe o wiye ko an hanni ko ɗo wonɗa hiɗa andi janngo ko darngal ngal o yeƴƴitoto nano e ñaamo o daara o tawa gollal goo ala ngal o wawata ɓeydude gollal ngal o wonno ngale mum ko on ɗon no wi'i kanko na mawnugol bakkatu woni mo wullinde wallahi ko daarugol nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗini hoore makko o anda simo jarnude Allah ɗin ɗon si on ma noon imin e maɗa e oɗa anduɗo wonde ma ɗin nemaji ko yeddirgol ɗi Allah wonɗen wadde afala nu badiri lattawba en yaccata ko tuuben ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala daren sikanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓay pellet kala tuubuɗo rutti ka Allah o taway ko jomirawo yurmende o tuubi o rutti e mum wallahi o taway ko jaɓanowo tuubu wi o rutti e mum wallahi o tawa ko yiɗɗo tuubanede rutti e mum wallahi o taway ko yafotoɗo o tuubi o rutti e mum wallahi Allah okkoray mo ko o faala kon tuube ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala yaccinen tuubu buyew ta en habbo han tawata tuubu buye on fuutoto en sabu duumagol e geddi han tawata geddi ɗin haɗay mo wona e heeɗode hakkunde makko e tuubugol rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala hande si a waɗi tokosum janngo kadi a waɗi tokosum faɓɓi janngo kadi a waɗi tokosum ko tokosi jelu woni e nder balance ma on ta daaru fanɗugol bakkatu on daaru ka fokkita ɗon daara ko tawata ko ɗum ɗo woni ko marsinta ɗon ɗo Ali radiyallahu ta'ala an o wiiri ɗon o wi aduna on fokkiti yawgol lahara on fokkiti argol goto kala e aduna on e lahara on no mari ɓiɓɓe laato e ɓiɓɓe lahara on ta laato e ɓiɓɓe aduna o wi hande ko golle hasibore ala janngo ko hasibore golle ala mo yehi noon ka Allah subhanahu wa ta'ala tawanne ñanden kanko himo rondina kadi haqqeji Allah ɗinno e makko haqqeji wonda ɓenno e makko haqqeji sonnaɓe makko ɓenno e makko haqqeji ɓiɓɓe makko ɓenno e makko haqqeji sooduɓɓen e juuɗe makko no e makko haqqeji ɓe o yeyanta ɓenno e makko haqqeji ɗi tawata ɗin o anda hay o mbo waɗi ɓen anda hande kadi no e hoore makko si on tawoyi Allahu subhanahu wa ta'ala o landama no woniri noon goto kala no mari lande ya goto kala heɓɓan lande makko ɗen jawabuye ko honɗum o wiyete Allahu subhanahu wa ta'ala ñande dangal musidɓe julɓe tedduɓe tuuɓe ruttoɗen ka Allah daare Allah subhanahu wa ta'ala noddiri en inde limanu o wi ya ayyuhalladina amanu he ko onon yo gomɗinɓe fellutuɓe gomɗini wodede Allah gomɗini nelaɗo on gomɗini dargal ngal gomɗini ummital ngal
gondini ko feƴƴoyta ko nder toon fof, gondini yiite ngen, gondini aljanna on, gondini balance ji ɗin, gondini wondema golle ɗen peesay, gondini wondema golluɗo ko moƴƴi yo si Allah kori jaɓanimo naata e aljanna, yedduɗo Allah o si Allah yurmaka mo naata yiite, e kono yo gomɗinɓe ɗiɗo piiji fof. tubu ila Allahi tawbatan nasuha. hayya ikramil hada kon ɗum e teddingol ni Allah subhanahu wa ta'ala noddira en inde liman o yamira en non kadi en tuubu ɓaawde yanuɗen e bakkatu. kayfa la yakunu kadhalik فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وأخشاهم له يقول في حديث صحيح رواه إمام مسلم في صحيحه أنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وفي لفظة أكثر من 100 مرة. كيف لا يفعل ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد رتب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة عليها على التوبة. نلعن صلى الله عليه وسلم وي والله أقسم بالله وهو صادق المصدوق لا يحتاج لا يحلف بالله لنا لكن أحلف لإذم شأن الذي يريد أن يبلغ إلينا. nelaɗo haton jina e wondanagol en kono o wondani en sabu hoɗɗum karmo koɓe wi si neɗɗo tedduɗo andiraɗo goonga wondike wo heɗo ko woni arde ɓaawo wondanden nden kon no wayi wano Abdullah ibn Mas'ud wiri noon he ko no yo gomɗinɓe tuma kala nde Allah noddiri on inde limanu ka alqur'ana tuɗe noppi moɗo ɗi moƴƴa ko imma nafoore Allah no yamirde on waɗugol imma bonere wonande on Allah no haɗude on no woɗɗintinde on e muɗum. idan si Allah wi ya ayyuhalladhina amanu o wi tuɗe noppi moɗo ɗi moƴƴa heɗo ɗon heɗande faamugol e fi jaɓɓugol e gollitirgol. Allah subhanahu wa ta'ala wi tubu ila Allahi tawbatan nasuha tuɓe ruttoɗon ka Allah tubu wuye gongayankowal laaɓungal na tubugol fenande yankowal ɗi tawata shartiji tububuye ɗi tat e lintoyta ɗin ɗoɗen tawaka e majji ko tubugol tububuye gonga yankowal. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi en wallahi o wondiri Allahu subhanahu wa ta'ala o wino kamɓe nelaɗo hiɓe insinano Allah ɓe tuuba ɓe rutto e Allah e nder ñallal ngal ko fanɗi o ko fanɗi ɓuri laabi 50 nokkelu goɓɓe yi ɓuri laabi 100 hatta nelaɗo waɗa ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala waɗi malal aduna yankowal e lahara yankowal o yo wiye ɗum ɗon tubugol ka makko rutto makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun rattaba al-falaha ala tawba o wi tuube ruttoɗon ka Allah subhanahu wa ta'ala no gasa belajo e moɗon onon Allah malinoya on ka lahara. Abdullah ibn Abbas wi kala ka asa ma kala Allah ari e sifa ɗiɗo nokkeli ko wali tahqiq ko pellet Allah waɗoyey o wi nano gasa dey ko pellet Allah waɗoyey ko ɗum waɗi nene Aisha radiyallahu ta'ala anha warda as-siddiqa bintu siddiq o wi landino nelaɗo ñande go o wi nelaɗo Allah wi'i kala mo o hasiboyi an ande nelaɗo o wi kala mo Allah hasibi ñande dargal o daɗata Allah nangaymo. Allah le wi si wona ɓen ɓe tawata o hasibo e hoynana ɓe hasiboɓere maɓɓe nden ko honno ɗum woniri mo Allah hasibi yo o daɗata. Allah le wi si wona ɓen ɓe hoynanoyta hasibore ñande dargal. nene Aisha wi ɗum ɗon e annelaɗo wi nene Aisha ɗum ɗon na hasibagol ɓe ko hollugol ɓe golle ɗe wadunoɗen ka aduna ko yeɓi tangol ɓe golle ɗe wiya kaarijo heno golle ɗe wadunoɗa ɗen ka aduna ko ɗum woni hisabullah lil mu'minin. amma si o landoyama ko honɗum waɗanɗa ɗum ko honno waɗirɗa ɗum alam ya'tika an-nabi ألم تكن فيكم علماء ألم تكن
kon ɗum on tigi jaaboyto nelaɗo aranoma o wima ɗum ɗo no harmi annabaɓe ɓayɓe feƴƴi karamokoɓe lontanokiɓe e hikma Allah subhanahu wa taala andigol on ko karamokoɓe ko annabaɓe wino a andano ɗum wattake wo ko honɗum jaaboytoɗa Allah ko ɗum waɗi ko Allah yeɓitanay on tigi golle ɗen tuwoni o wiya ko kanko gollunoɗe golle ɗo Allah subhanahu wa taala yaafomo e hoore ɗum ɗo non on adamo aljanna kono si o hasiwike mo o yaltoyta ibadallah اعلم أن للتوبة الصحيحة شروطا لا بد أن تتحقق في توبته إذا كانت الذنب أو إذا كانت المعصية مما تتعلق بحق من حقوق الله فلا 3 شروط وإن كان تتعلق بحق من حقوق الآدميين تزيد عليها رابعا الله سبحانه وتعالى نواتني توبو بيه جابتيدو كما كو شرطي جتاتي ستايكو كو يونديري حق الله si tawi ko yowondiri haqqe neɗɗanke shartina ɓonno ɓeydi e muɗum amma shart arano on si tawi neɗɗanke on golli golle bonde ka tawata ko e haqqe Allah ko yaw ɓooro e bakkatu on siko beere o ɓooro siko riba o ɓooro siko zina o ɓooro wa shart thani an nadmu ala ma fatahu shartu ɗimmon o niisa konko fuutimo e moƴƴere ɓe tawata sew waɗano on bakkatu o niisa ɗum ɗon wa shartu salis al asma la adamil awda on tigi rerira o ƴetta décision o ƴetta programme o toro Allah ya wallumoy ɗum hara o ruttake bakkatu makko on hande kadi shartu naya ɓon ɗum ɗon ko si tawi koko yowondiri haqqe goɗɗo o ƴetta haqqe makko in kana malan raddahu iley wa in kana gayre mal istahallahu si tawi ko jawdi o rutta jawdi ndin e ka jom mum a ñamanmo a yeeyunomo geygu bongu a janfiɗamo e muɗum a ñawlimo o yejjiti a jattumo a wujjumo rutta e makko si tawi na jawdi istahallahu ara o dagintino ɗum ɗon e makko o wiya ko min waɗunoma ɗum ɗon o toromo yaw yaafumo si tawi konko o waɗimo ɗon si o ari o torike yaafuye bone ɓurɗo ɗum ɗon mawnugol waɗata masalan o waɗimo golle ka ɓengure makko bonɗe laawol kisal ko laawol peewal e o janfike o yaka galle makko ka ɓiɓɓe makko ma ka sonnaɓe makko ko tawata si o ari o wi'imo min mi waɗino ɗum ɗon bone ɗen hattata e makko kanko tum feƴƴitay ɗon ɗum ɗon karmo koɓɓe wi koya o tuubu o rutto ka Allah o ɗuɗɗina gollugol golle moƴƴe o torano on mo waɗani ɗum ɗon ya Allah lontinanmo ɗum ɗon moƴƴere o niisa o accida ko heddi kon Allah si Allahu faala yoɓoya on tigi ɗum ɗon konko waɗimo kon o yaafomo kanko kono noon si tawi o andi si o wolanoyimo bone goo heɓoto ɓurɗo on ɗon bone tiiɗugol masalan si ko sonnajo makko o jokkuno o yahi o wolanimo ɗum ɗon oya seeda e ɓengu makko fii ɗum noon ma ɗum kanko o seeɗa e ñiiƴe gila nden ñande ma ɗum barmugol naata e mum ma ɗum wara hoore naata e mum ɗum ɗon ko yaw tuubu tum o rutto ka Allahu subhanahu wa taala o toro Allah yalla yaafumo ɗiɗo chartuji ɗo ɗen si tawi ɗi heɓike e nder tuubu wiye inchallah Allah subhanahu wa taala jaɓay tuubu wiye on Allah subhanahu wa taala wi'i en he ko noon yo neɗɗanke he ko noon yo gomɗinɓe min miɗo haalande on goɗɗum Allah subhanahu wa taala no yewtuɗen o wi fiiɓen gollayɓe golleji bonɗi ɓe miisa ɓe tuuba ɓe rutto ka Allah daare moƴƴere ko Allah marani en kon illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat yubaddilu sayyi'at hasanat ene o Allah ko yurmeteɗo nani golla golle bonɗe tuuba ruttoɗa ka makko o ƴetta ɗen golle bonɗe ɗon o wattita ɗi moƴƴuɗi o ƴetta ɗen golle bonɗe ɗon o wattita ɗe moƴƴuɗi
o ko Allah yurmeteɗo ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o tentinani hoore makko ɗon ɗen wondema wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah laatike ko yurmeteɗo ko yaafowo kono wonande homɓe ɓen tuuɓuɓe ruttika makko ɓe golli golle ɗen ɓe tawata golle ɗen hiway tuububuye maɓɓe na ɓen tuubinkiniɓe. Allah subhanahu wa ta'ala o wisi ɓe waɗi ɗum ɗon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓanaɓe tuububuye maɓɓe. musidɓe julɓe tedduɓe daren hoore meɗen anden yonino gonga ko Ibnul Qayyim wi kon wo bakkatu no mari lette buyi adunayankoji wono ko ɓuri jaasude e ɗin bakka e ɗin boneji yani e ɗin lette yonino neɗɗanke waaju ko tawata yeddowo Allah seedata e kulor reedu ñande wo ñande hay so fotte goɗɗo on hiwrike mo sikkay oɗo ko yinoɗo ɗaganke wo ɗum ɗon tu yonino mo lette ko tawata Allah subhanahu wa ta'ala yowanimo fawanimo kulor reedu e gurdam makko nan ɗo yaw tubugol o ruttoka Allah ñande wo ñande himo huli ta taw bakkatu ko wonno gollude kon ko o sikki kon no suuɗi goɗɗo go yiino ɗum ɗon wo ɗum ɗon tu yoni on tigi lette amma noon si Allah subhanahu wa ta'ala nangoyi on tigi ñande dargal si Allah nangitirimo lettirimo bakkatu makkon ande wondema nelaɗo ñande goɓe momuno sahaba ɓen fo ɗum ko fika haqqeji won digal ngal ɓe wi ɓe he ko onon a tadruna manil muflis hiɗon andi ko on woni perduɗo ɓe wi al muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar sahih hada ma qara fuu wallahi ko gonga sahaba ɓen ko ɗum kamɓe ɓe miiji ko ɗum ɓe andi nelaɗo wi ɗon andi ko on woni perduɗo perdi koso ɓe wi nelaɗo menen dey ka amen min miiji perduɗo perdi koso ko on mo mara wundu o mara waandu yani o mara wundu kaaliseyankowal o mara kañeyankowal nelaɗo maaki wallahi na on ɗon woni muflis na on woni perduɗo perdi koso ko woni perduɗo perdi koso ko on aroyowo ñande dangal tawa o ardi e julde o ardi e korka o ardi e zakka o ardi e hajju o ardi e hono wiyete e golle moƴƴuɗi luttuɗɗin fof o ñaawanama naatugol aljanna yeddunoɗo Allah fokkintinaka yiite haray goɗɗum no wonno hakkunde maɓɓe kadi akala mala hada wa shatama hada wa qatala hada o ñaamino buuɗi o barmini o yenni o piyi ɓen ɗon yedda ɓe fewta ɓe wiya Allah an Allah tooñe alaka ma hande ajal tooñe alaka Allah ko ɗum waɗi si ñande dalngal yubaddilullahu l ard Allah subhanahu wa ta'ala sansay leydi ndin o addora leydi ko tawata leydi ndin wonay plat goto kala e lakkere makko nden ilata yaaka oya lakkere makko nen si ƴaway ko hoore makko ni ƴawde o yoolo e nder lakkere makko nen kono lakkere makko me moyta goɗɗo goo ñande nde tawata nange ngen tippinte han wona hakkunde muɗum e koyɗen yeru sogonal ñande nde tawata yimɓe ɓen darotoɓe letto han ɓe wiya Allah ñaawumen noon naada yiite siko ton men naatata haray naafi aljanna wona wolede ñande nde tawata yimɓe ɓen dogay ɓe yaa ɓe tawoya Adam ɓe wiya Adam ka woni baba men toro Allah yaw ñaawumen noon o waɗa ko watta men wo Adama wiya ɓe min mi yiiri Allah tikkere hande mi yiirali Allah sifa ɗum ɗon han hande Allah tikkoyta ɓaawa ɗum ɗon kadi han hande wono tikkiri ɗo min mi fewtata Allah hande mi landomo goɗɗum Allah ladditolan ko honɗum mi ñamanno leggal ngal o winongal to mi ñaamu ɓe doga ɓe yaa ɓe tawoya Nuh wiya ɓe sifa kon ko Adama wiɓe o wiya min mi wino Allah inna bni min ahli ɓiɗɗo an koye ɓenguri an woni fi kala Allah yaafino kelan kono min mi fewtata Allah hande mi landomo goɗɗum o landitolan ɗum ɗon hande kadi ɓe yaara noon ke annaba ɓen gooto ɓe fof ɓe addorat nganto ɓe yaaka Muhammad sallllahu alayhi wa sallam sahibul liwah
sahibu shafatul uzma ɓe tawyawo o fokkitoya yawgol ka Allah o yaaka Allah o wiya o sujjana ya Allah wiya ɓantoya Muhammad landoɗa ko faalaɗa kon okkeɗa hande ko o dokkal ko joddi golle alaɗo ɗen sal tu'ta lando jonneɗa ko landiɗa kon o wiya Allah ñaawu non tampama duuɓi guluuje 50 no dara wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tawdun ñande wotere ka Allah no way wona duuɓi wulure ka wonɗen kontude ɗo nden ñande noon Allah wiya tooñe alaɗo ko gonga ma wolu ko falla wolde ko nelaɗo maaki on tigi wiya Allah kaarijo ñamananno Allah kaarijo jattanno Allah kaarijo piyanno Allah kaarijo yennanno Allah kaarijo ño'anno Allah kaarijo aybinanno Allah kaarijo waɗanno ɗum nelaɗo maaki ƴette ka golle makko moƴƴudi jonne on fokkintinanoɗo ka yiite si golle makko moƴƴuɗi ɗin lanni harayɓe o waɗi ɓen lannaali ƴette ka golliji ɓen bonɗi ɗin waɗe e makko kanko han peesa balansi golle naadayno ɗum mo ka aljanna lanni nelaɗo maaki o daase noon o naɓoye ka yiite tawi ko fokkintinanoɗo aljanna ko woni perduɗo perdi koson tuuɓe ruttoɗen jonni ten yimɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin tuuɓe ruttoɗen ka Allah accen ñaamugo riba tuuɓe ruttoɗen ka Allah accen fenugol tuuɓe ruttoɗen ka Allah accen kala ko annanɗen hoore meɗen welata Allah inchallah sen waɗi ɗum ɗon en tawi Allahu subhanahu wa ta'ala ko jaɓowo tobubuye ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo ko yaafotoɗo yedduɓe mo ɓen ja'alana Allahu wa iyyakum min at-ta'ibin innahu jawadun karim barakallahu li wa lakum fil qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب أحمده وأشكره على نعمه وهو المنعم الوهاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع صاحبها يوم الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تاب وصلى وأناب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير الأصحاب وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون إن العبد إذا وقع في خطأ وزلة عليه أن يبادر ويتجه إلى ربه ويطلب منه العفو والتجاوز فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة إن يتي الله سبحانه وتعالى on yawtanay ɗon neɗɗanke o gafiru dam sifiraɗo yaafanagol neɗɗanke on bakkatuji makko ɗin jaɓowo tuububuye sattuɗo lette enen ka aduna ɗo hiɗen andi ko wiyete kon fo lette goɗɗo si o lettirima ɗi han dole makko ɗen ka hattata ɗon ko si a maayi e muɗum o wawata feƴƴigol ɗon siko kakaso naaduma o wolay ko mettigo o wiya mi naadete han biriki o ñaame kono ko naagonga makko biriki o wawata o ñaamugol ko wawanma ko a maayi nder ton si o piima ko wawanma ko han maaya si o sunnuma ko wawanma ko han maaya ko diyamulɗango kala ko o lettirma ko han maaya ande noon allahu subhanahu wa ta'ala shadidul iqab nde o lettuma o a taway ko o lettirnoma kon hanki a wiya sitta hankijo on heɗi hande ka tawata neɗɗanke on yeleto mayde o wiya allah warumen noon allah warumen noon wa ya'tihi almawtu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adabun ghalid maydeg ma ko warata mo itirana mo cende ɗen fof
Allah wina o mayowole o sumahan wiye o woni kembure baddalnahum juludan ghayraha litazuqa al'adab kullama nadijat juluduhum Allah subhanahu wa ta'ala hon watta yubaddilu Allah al-julud usumahan Allah sansa dum don no jeyanon e ko ɓuri muusude ka lette allahu subhanahu wa taala neɗɗanke arowo ɗon tawana habbanoɗo yiyeede ɗon joomirawo gandal ma feññinnoɗo peewal ka aduna ɗo himɓe ɓen ka yiite wiyoyammo kaarijo an kadi ni nelaaɗo maaki ko sonkata konkanko ka yiite ɗum ɗon tunno yani ko lettata yimɓe yiite ngen ɓe yeƴƴito ɓe yiyamo ɓe wiya ustaji kaari alaji kaari en ko onon ni o wiya ko min ni hari mi wiya yon acce min mi waɗa hari mi wiyay noon tan waɗu min mi waɗa hari min mi wiyay noon waɗoya min mi waɗata ko minni shadidul iqab beletta be wiya ya malik naddam min joomi maɗa liyaqdi alayna an yukhaffif anna al'adab walaw yawman haysi ko ñallal toromo yaw ɗuy tamme lettenden noon o wiya ɓe he ko onon goɗɗo wiyano on tan waɗu ko waɗɗon ɗo si on waɗi ɗum naadayo nga ɓe wiya yimɓe waɗuno Allah uditanano on dambugal tuubugol min tuubano awa minta on noddan nodde Allah ɓe wiya ya Allah yakhsaw fiha wala tukallimun shadidul iqab ko ɗon noon woni rajaji ɗin fof taƴay jortagol ngol fof taƴay si ɓe noddi haa ɓe noddi malaikajo ɓe sikki ko ɓannaɗo ka Allah ko yiɗaɗo ka Allah ko teddinaɗo ka Allah Allah waɗimo malaikajo halfinimo yiten ngen oɗo komo Allah yiɗi komo Allah teddini toroɗen mo ɓe torike mo ɓe andi he doole oɗo ɗen marsataɗo de o wolani en gonga ene acciten oɗo fewten Allah tigi Allah wiya meƴindiri e nder toon taw noddande ihsaw fiha wala tukallimun meƴindiri e nder toon taw noddande ɗon noon haray lanni yurmende nden andama joni dambugal alanangal hande kadi shadidul iqab ɓe yaran ndiyam bordi ndiyam luɓuɗan ndiyam waɗayno ɓenzinare no uuraɓe nder toon ɓe lette si ɓe dondama ndiyam aranayɗa ɗandan nelaɗo maaki si ɓe yari ɗan gila ka dangal hanka reedu taaya yoosa wasi tawi ko sila wona yoosinede Allah artira kadi shadidul iqab si ɗum noon waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki non kadi ɓe wiya kadi Allah ɗum ɗon waɗita kadi si ɓe dayi ɓe tawi ɓe heɓata ko yurmi nder toon ko welat ko ɓunni ma yurmende ɓe wiya he ko onon ɓay kaari en no ko aljanna hiɗen andindirino e woɓɓe maɓɓe ka aduna toroɗen ɓe yaɓe okkor en seeɗa e nema ko ɓe wondi kon e muɗum ka aljanna haysi ko ɓe luttini kon afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakum Allah ibbe meɗen ndiyan saajine meɗen ndiyan ma ɗum konko Allah harsiki on yoga e muɗum ɓe tañƴina ɗon kadi Allah ko shadidul iqab ɓe wiyaɓe inna Allah harramahum ala alkafirin he koko landi ɗon ɗo Allah ɗo harmini ɗum e heferɓe ɓen nani lano harmini ɗum e heferɓe ɓen foti noon
kefirankaku ngun ko kefirankaku mawnungu ma ko kefirankaku yeddugol nema Allah on tigi yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ona te kayita sabu ɗum e seedi tike wonde makko reweteɗo wala si wona kanko e hoore gonga nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo e hoore gonga o yettiniri no wajnoɗen noon musidɓe julɓe tedduɓe wosi tawi neɗɗanke on golli ko boni ma o yami e bakkatu ya o yaccino tuuba o yaaka Allah ko jaɓowo tuubu buye ko yawtanowo ko yaafotoɗo kanko hana e hulede ko kanko kadi hana e tubanede o yaafano on tuubu ɗon musidɓe julɓe tedduɓe karmo ko ɓenno janti chartiji ma piiji goɗɗi tawata na chartiji wallay ɗi neɗɗanke on si o tuubi ko tawata o wawata yanugol e muɗum hande kadi ɓe janti e piiji joga e majji ɓe wi al ibtiad an makanil ma'siya wa ahliha ɓe wi ko woɗɗitagol neɗɗanke on e nokkure kaw yeddunoɗon Allah e yimɓe yedda e ɓe Allah siko beere o yarayno so tuubi o rutto iwugo o woɗɗita nokkure kaw yarayno ndeng siko jattaynoɗo o woɗɗito e on noone no wonno ɗon e ɓen yimɓe o herɓe noon iɗen nganndi no ari hadis selluɗo mo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yewti fi yimɓe bani israiliyankoɓe aranɓe wondema goɗɗo go o yedduno Allah o golli boneji ha no jeeya e bone makko ɗen o warno wonkiji buy wari yimɓe 9 o ninsi ñande goo wiya o tuubu o dogi o yehi o tawi rewowo Allah ibnul qayyim wi ko ɗum ɗo holli wondema karmokojo on rewa Allah haysi ko seeɗa no ɓuri rewowo on buyi ko tawatana e hoore gandal oya dogi o yehi o tawimo o wi kaarijo mi yeddi Allah mi nani wondema hiɗa jeeya e rewayɓe Allah ɓen ka aduna ɗo miɗo faala ya holla no mi tuubira mi rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala minin si o wimo kon ɗum waɗɗa o wi mi wari yimɓe 9 o wi a wari ɗum o wi yahu ɗon an tuubu wi alanama o wi alanalan o wi kala ko gonɗuɗo Allah jaɓɓatande kadi o wi a accumi timmineno ɗo 100 o rewe makko kanko kadi timmi 100 wo o nanoyi wondema jomirawo gandal no nokkugo kadi o dogi o yehi ka on ɗon o wi mi waɗiri ni miɗo faala tuubude o wimo hin o wi Allah jaɓante tuubuye la yafiru dhunuba jamia Allah tigi noddi o ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah o wi kono noon a iway ka yedduɗa ɗon Allah ka waɗɗa ɗe bone ɗo ɗen ko nokkure bonde non ko nokkure ka sheytan duumi e maɗa a yahay nokkugo ka tawata no gasa ko yimɓe moƴƴuɓe tawata rewa noon Allah ɗon ɗen han Allah ƴettite mum hada huwa mahallu shahid o yamirimo iwgol ka yeddayno ɗon Allah o fokkiti yawgol ka laawol o maayi ɗon hiɗen andi qissa on ko honno wenirno noon han malaikaɓe fokkintinnoɓe naadoygol mo ka yite ɓe aranimo e wayno ɓen ka aljanna nawoygol mo ka aljanna ɓe aranimo no nelaɗo wiri noon si neɗɗanke on fokkiti maayigol ɓeeɗa yiway to ma ɓeeɗa yiwa to alhadith ɓe aranimo almuhim ɓe wi ɓe yeddondiri ɓe wi men naɓaymo ka yite ɓeeɗa wi o o naɓaymo ka aljanna men naɓaymo ka aljanna ɓeeɗa wi o wari yimɓe 100 ɓeeɗa wi kono o tuubi hari mo fokkiti tuuboygol ɓe lutte ɗum ɗon Allah immini malaikajo go e suura neɗɗanke o wari o tawi ɓe ɗon o wi kori jan ɓe suɗi kanimo o wi he taw yeddondir joni compte calculon kaw iwi ɗon e kaw fokkiti ɗon ka ɓuri ɓadade naɓiron mo toon si ka wi ɗon ɓuri ɓadade naɓiron mo kayite aray mo ka bone makko fayin si tawi ko ka iwi ɗon ka kaw fokkiti ɗon ɓuri ɓadade naɓoron mo ka aljanna ɓe wiya waɗen ɗum tawi ko kaw iwi ɗon ɓuri ɓadade Allah subhanahu wa ta'ala ɓannani mo kaw fokkitinno ɗon ɓe feesi ɓe daari ɓe tawi ko kaw fokkitinno ɗon ɓuri ɓadade o ƴetta o naɓa ka aljanna tuube ruttoɗon ka Allah kala ka waɗɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko jaɓowo tuubuye ko yaafowo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki tuubuye Allah no udita fanni manni wonki ki hirali ka dande ɗo ɗe ngara on tigi no maayude woni mana dalik na wiide masi tawi ara yaysi mo maayude o tuubi Allah jaɓata dey fiita ɗum ɗon luutirndir ka wiya ɗon man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala aljanna ko faanda wonde masi tawi hewti ɗon ko kara han Allah newnanta on tigi hande kadi tuubugol kono nimo wawi tuubude ɗon kadi
be jettimu be nabi mo kal janna idan wo ditugol nokkure nden be wi dimmun dum kadi at-tadarru ila Allah at-tadarru waluju ila Allah on tigi o rutto tubo toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah dandumo wattugol bakkat no wodiri ono woni o dumo e toragol Allah jemma nyalorma ya Allah rerir mo gollit gollangol Allah gollugol ko tagana ko be wi no jeya e mudum kadi angal wolugol bakkatuji makko din angal mantoragol bakkatuji makko din hay si tay o sifanto goddo woni o wiya be wadali goddum menen payku yagal si men fokkitino goddo darnata e sifo bakkatuji do wanno din on tigi ya o reno e wolugol dum madum oye hay si tay na tubu don fillitoto neddo wado bakkatu on tigi o ara o jodo bimbinde nyande wolugol ananay wobbe gono yedde Allah jemman fo bimbi be mo be ya hanki jemma on non weluno mi nosuno hanki mi nosuno mi hubbiya gite de waywa feruzuwal e mantoro dum don nelaado sallallahu alaihi wasallam make hadith selludo mo Abdullah ibn Umar filli wondo ka sahih Muslim wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ne bandu e neddanke o nyande dangal banna mo haray goto ala hakkunde makko e Allah la turjaman bainahuma haray nantino ala yuqal turjaman aw tarjaman aw tirjaman goto ala nantino wonde nyande Allah subhanahu wa ta'ala bannamo o ya karijo amilta kaza wa kaza agollino hunde kari fa yaqulu na'am fa yaqulu kari o Allah ya mokadi amilta kaza wa kaza huri hunde kari on tigi wiya na'am fa yuqarriruhu Allah dirrinamo dirrito yahi Allah mi golli dum fo Allah ya satartu alayk mi surrino madum ka aduna wa ana aghfiruha lak al-yawm mimmi yafike madum non kadi hande mi do nadude makka aljanna surre hore mon dun don no walli wonde ma la yajuzu al-ijhar bil ma'siyah qad warada fi hadith kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun nelaado makki mofti anden foko yaafaɓe yani na wonde maray ɓe yaafamani ɗen tunde ko jortanaɓe yaafanede si wona ɓen feññinayɓe boneji maɓɓe ɗin mantortoɓe boneji maɓɓe ɗin ko ɓen ɗon tu woni jortanaka yaafanede ka Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah subhanahu wa ta'ala o si ɗin ɗon fo tiɓɓi deɗɗanke o waɗi tata ɗin ɗon tuubuye ɗon nen ta jurru sahiba hayla fi'li ta'at mo tuubirini tun wallahi ayyay mo tun anda kaarijo tuubi fise ko golle moƴƴude tun arata ɓaawɗo wajtinabil ma'asiya o waɗɗitato kadi yeddugol Allah wa mulazamati salawati al-khams wa yuhafiz alayha wa shurutiha wa fara'idaha fil jama'a idan o dumo to rewgol Allah juulugol waqtuji ɗinɗi futata kam ayyay mo tun anda kaarijo oɗo o tuubi yeeso makko mo bakkatu on niɓɓinno jalba yiyamo tun anda kaarijo ko tuubuɗo ruttuɗo ka Allah hay si tawi o wolali haray neɗɗanke on ɗiɗo façon ji tuububuye ɗo ma o tuububuye wayɗo ni timmuɗo ɗi chartiji ɗo si Allah ƴettitimo e muɗum simo jortana natoygol ka aljannaji Allah ñande dangal en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ya waɗu en e ɓen ɗon si tawi woni neɗɗanke on o tuubi wono jeeya kadi ko wallitotomo ɓaditagol ni yimɓe moƴƴuɓɓen adito karamo koɓɓen haray o yeddirali Allah kadi gollal ngal o faala rewirgol Allah tawa ngal ɗon gollal ko geddal yani gollal ngal alda e bindi ko bidayankowal gollal ngal tawata o nangitiroyte kadi ko Allah le o faalano rewgol ɓe wi o daɗi ɗum ɗon wo ko si o jangi wo ko si o ɓaɗi kewɓe janguɓɓen idan neɗɗanke on en yiye o haray ko yaw ɓaɗi to kadi karamo ko ɓen o wonda e maɓɓe o eto o wakkilo o jagga o anda ko Allah harmini kon e hoore makko e ko Allah daginanimo kon wa hada wa sallu wa sallimu ala rasulikum kama amarakum rabbukum allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik muhammad wardi allahumma an khulafa'ir rashidin abi bakr wa umar wa uthman wa ali
وعن جميع الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واحرسنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا والكسل كلا والبي والإبانتل